possibile che non si capisca che il cristianesimo non è un'ideologia ma un'esperienza di vita. Vogliono cancellare. Lei si riferisce al Int documento. qed tirreferi għad-dokumenti tal-Unjoni Ewropea fuq il-miliet. È un anacronismo questo. Huwa anakroniżmu dan. Fl-istorja kien hemm ħafna u ħafna dittaturi li ppruvaw jagħmluh dan. Jiġini f'moħħi Napoleon, tiġini f'moħħi d-dittatura nazzista jew dik komunista. La nazista, la comunista. È una moda di Hija moda ta' lajċità żvojtata, laicità, ilma distillat. acqua destillata. Ma Imma dil ħaġa fl-istorja ma ħadmitx. questa è una cosa che non funzionò durante la storia. Dan iġelni naħseb f'ħaġa. La qed nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea li naħseb hemm bżonna. L-Unjoni Ewropea għandha taqbad f'idejal ideali tal-missirijiet fundaturi tagħha Dei padri fondatori. li kienu ideali ta' għaqda, ta' kobor u toqgħod attenta biex ma tagħmilx wisa għal kolonizzazzjonijiet ideoloġiċi. Fare di strada a delle colonizzazioni ideologiche. Questo potrebbe arrivare Dan jista' jasal biex jifret il-pajjiżi u l-Unjoni Ewropea tispiċċa tfalli. l'Unione Europea L-Unjoni Ewropea għandha tirrispetta lil kull pajjiż kif inhu strutturat minn ġewwa. Il-varjetà tal-pajjiżi u mhux tipprova tagħmel lil kulħadd uniformi. non vuole, io credo Jiena nemmen li mhix se tagħmel hekk. Ma kinitx l-intenzjoni tagħha. Imma aħjar toqgħod attenta għax xi drabi jiġu u jixħtu hemm proġetti bħal dan u ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Le, kull pajjiż għandu l-partikolarità tiegħu, imma kull pajjiż hu miftuħ għall-oħrajn. Unjoni Ewropea, is-sovranità tagħha, is-sovranità tal-aħwa faqda li tirrispetta s-singolarità ta' kull pajjiż. U noqogħdu attenti biex ma nkunux aħna li nġorru kolonizzazzjonijiet ideoloġiċi. Għalhekk dak l-intervent fuq il-miliet hu anakroniżmu. per questo quello del Natale è un anacronismo.